abaturage b'Ubukavu bagaragaye ku mirongo imbere ya za banki babikuza amafaranga, ibintu bigaragaye gake kuva 2023 ifashe uyu mujyi. Ibikorwa byo gusahura no kuba uyu mujyi warigaruriwe n'inyeshyamba byatumye abaturage barushaho guhangayika. Mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bari mu itsinda rya G20 muri Afurika y'Epfo, Ubushinwa bwagaragaje ko bushyigikiye ibikorwa byose bigamije amahoro muri Ukraine, harimo n'ibiherutse kuganirwaho hagati y'Amerika n'Uburusiya. Leta ya Somaliya yatangaje ko igisirikare cyayo n'imitwe bafatanyije nayo barwanyije ibitero by'abarwanyi ba al-Shabab mu majyepfo y'igihugu bakica abarenga 130. Umuyobozi wungirije w'ingabo zirwanya igisirikare cya Sudani, Abdulrahim Dagalo, hari muri Kenya, yavuze ko ihuriro ry'inyeshyamba zo muri Sudani rizahuriza hamwe imitwe myinshi mu gisirikare kimwe. Amazu y'abaturage babarirwa mu bihumbi yabija mu murwa mukuru wa Cote d'Ivoire yasenywe na leta mu mugambi wo kurwanya akajagari n'imvururu mu mujyi. Abatuye ahitwa Abarwanyi bavuga ko batigeze bahabwa indishyi cyangwa ahandi hantu ho kuba.